Latep don buramno ia kamet badangsa ubak kershan lengdo nong lain menta kasngi kakak sauturik jamang arhajar apsau ha ulum jingtep jong kabalang Presbyterian Erpakon Ribhoi District. Ha kani kasngi laksa khiru da kispa angut ki pajba ki bakentup nadu ki bahayeng hasem ki kur ki kha ki paj nong chushnong na jan bat na jengai ki balawan ban singolem harangkat ka jing pentingan ye ki bahayeng hasem jong unia urang ba. Ha kate ke jing lej on tep la sakhiru ya ke jing rap plakat bat kilamayong jong ka seng samlash nong na Erpakon kumshi benta ban pen rem jur bat dawa na ki bor jong ka an baki de ban pen chitom jur ya unia urunar ubalashim no ya ka mensimbriu jong unia urang ba da ka ba pen ngat hapo ki kendon an penya briu. Nak pakai yimdei kinam kesian jadi laksanya ya pi ya IT ya pi ai baka kastorkal hitam simpia ya kan dia katam ba hadut ba hina kalian kayung kesan kalian kesenang katau kalian natari kabri uhnya trap sebagai dia kecisai berapa kali umdai bagi saram umdai bagi sak job umdai bagi sak peniak man kapur ha umenderi ai ba kami kalong tekat bah nangis sepat saya lagi jong di atial di mana joni bani happan pendak ke hitam kita sabar ke publisi hajar